Beograd je jednostavno centar muzičke industrije. Pa sigurno da jesam. Jesam sigurno. Dok nisam samo provalio taj fazon da ja mogu to okrenuti u svoj korist i izazvat se na svoj račun. Džala light. Naredni gost je mladi reper, kompozitor i tekstopisac koji je pre nekoliko godina napisao pesmu o reperu Rasti. On nije iz Srbije, ali je došao u Beograd, kako kaže, da dominira muzičkom scenom. On je jedinstven umetnik koji polako, ali sigurno zauzima svoje mesto pod suncem. Mi sad idemo u muzički studio da se nađemo sa reperom Albino. Na krv, dok moja soba miriše na tu. Gore ili dolje za je vrh, dok sve oko mene ne zamiriše na smrt. Albino, ja sam videla da je specijalno za ovaj intervju pala neka dobra frizura. To je tako? Naravno. Na Instagramu si se pohvalio. Jest. Prvi put, pošto mi umjetnici smo generalno onako kao, mislim, konkretno ja onako malo neuredan, ne pridajem previše pažnje svom fizičkom izgledu, ali eto tu su moji ljudi iz Old Boy Berbernice koji su se pobrinuli za to, isključivo za ovaj događaj. I pohvalio si se naravno na Instagramu, tako? Naravno, ništa bez Instagrama, ako ne okačiš nije se desilo, tako da... Reci mi, otkud ti u Beogradu? Pa, duga to priča, ali... Znači, došao si ovdje da dominiraš muzičkom scenom u prevodu? Naravno. Beograd je jednostavno centar muzičke industrije na našim prostorima, to jest u regionu, na Balkanu, tako da sve se tu dešava. Koliko si pesama snimio pre nego što si uopšte došao ovde? Jer si ih izbacivao na YouTube-u ili sad kako si došao u Beograd pretežno si krenuo onako aktivno se baviš time? Počeo sam sa stvaralaštvom prije 7-8 godina otprilike i u jednom momentu kad mi se nakupilo dosta kvalitetnih demo snimaka u tom momentu, što mi je bilo kao baš dobro, nisam htio baš tako da bacam i da objavljujem na YouTube, jer sam uvijek mislio da kao postoji neka, može mnogo bolje da se odradi, može mnogo bolje da se spotovi odradi, da čitav taj kao projekat bude ozbiljniji, tako da sam čuvao te neke bolje pjesme, a nešto sam uvijek usput izbacio neke suradnje sa tadašnjim prijateljima, mislim i sadašnjim, nego tad sam više radio s njima nego sad. Reci mi, koliko se muzička scena u Bosni i Hercegovini i ovde u Srbiji razlikuje? Pa razlikuje se po tome što, mislim ovdje je više, evo samo Beograd i više ljudi i sve se tu nekako dešava, što, evo koga imamo iz Bosne, imamo Džalu i Bubu, koji su napravili, ne znam, ogroman uspjeh. Ovim putem ih pozdravljamo puno. Džala light. I ima još ova ekipa, mislim, iz tog hip-hop svijeta, FM Jam, Frankie Contra i oni, i ne znam više, da ima ljudi koji to rade na nekom višem nivou zapaženom i Bilo mi je zanimljivo, na Instagramu je Džala izbacio dopisivanje s tom, napisao si Albino Light. Jest. A dobro, moram da pustim bradu. Rekao si da tu foru čuvaš još od 2016. naravno. Sad je bio moment da to izađe u javnost, što bi Džala rekao, viralno. Pre nekoliko godina napisao si pesmu u kojoj se spominje reper Rasta. Da. Kako što si došao na tu ideju? Pa ne znam. Toliko ti se svidela Ana Nikolić ili? Nije. No hate. Ali nije, to je pjesma od Post Malone, Rockstar, na koju sam ja odradio remix, jer mi se toliko svidjeli kao prva pjesma za koju sam ja rekao, ja kao volio da je ovo moja pjesma, evo moram da ukradem bukvalno. Znači, kao napisali smo mi to Rockstar remix, sve to dosta ljudi je još radilo. I sve mi se to rimalo sa Rasta, i onda kao ajde zajebancija nekada bude, pa smo tako to. I Acu Lukasa si nešto spomenuo. Aca Lukas, pa Aca brat, Lukas. A to sam uvijek volio da se malo kao šalim na svoj račun, kao da kad sam skonto u stvari da sam ja albino tek u srednjoj školi, jer dotad nisam ni znao ni šta je to, mislim, znao sam da mi kao
sam svjetliji od dosta svojih vršnjaka, ima manjak pigmenta, ono, nistagmu, strabizam i sve, još neke, ne znam točno koje vidne poteškoće. I onda sam samo provalio kao, super, kao, jer sam ono ko klinac, ono, naravno, kao razlikuješ se, pa ti je to kao problem, ljudi izazvaju to druga djeca, ono, vidiš da se kao ne uklapaš tu i nikad se nešto nisam uklapao u toj sredini u kojoj sam odrastao, jer je ono, jajce, šada u to jajce, brate, rodni grad. Čekaj, bio si prihvaćen, nisi imao problema? Pa onako, tu i tamo, mislim, nisam, počevši samo od mojih roditelja, koji mi nikad nisu dali do znanja uopće da se ja razlikujem, da je nešto ono sasvim normalno bilo. Sjećam se, na primjer, mi je mnogo loš vid, da kad sam dobio prvu lektiru u prvom osnovne da čitam, nisam mogao da vidim jednostavno i onda je moja učiteljica rekla kao ne može on da čita i sad kao da je moja mama rekla jebi ga kao nema veze, ja dan danas ne bi znao da čitam ono. I oni su me dosta po tom pitanju tjerali su me naravno da radim više i da mogu, ono, djeca kod djeca uvijek je svakoga, u osnovnoj školi uvijek neko ima neki problem, svi smo ono iskompleksirani. Čekaj, jesi ti bio iskompleksiran tada? Pa sigurno da jesam sigurno. Dok nisam samo provalio taj fazon da ja mogu to okrenuti u svoj korist i izazvati se na svoj račun, što je ljudima bilo u fazonu nejasno. Ali onda te nekako još više prihvate. Ali u muzičkom svijetu to je sasvim cool, ali tako? U muzičkom svijetu, da, jer sad je trend da budeš drugačiji, sad su svi drugačiji, sad su svi neshvaćeni, depresivni. Dobro za muziku u stvari, jel tako? Za muziku naravno. Ti si radio sa mnogim poznatim reperima i mnogim estradnim ličnostima, da tako kažem. A posljednje ono što sam videla je bila Edita, jel tako? Da, Edita. Kako spoji ta dva glasa, to me zanima. Pa oboje mnogo volimo Dino Merlina i to je presudilo. Tako da, ne ono, mislim, jednostavno smo se našli, Edita je čula neke pjesme, javila se, poslali smo joj demo snimak, sutra je došla u studio, snimila je to i kao ono, uvijek za sve idemo, snimamo, radimo šta god, ono, totalno je opuštena. I dok sam ju snimavao, ono, prvi put sam imao tremu kao, ono, uznimavam Editu, ali totalno, ono, sluša šta joj ja pričam i kaže ti si tu, ti bolje znaš, ti si radio tu pjesmu, tako da, ono, veliki pozdrav, jedna velika osoba. Reci mi, sa kim si još radio od ovih poznatih umetnika na našoj sceni? Pa, mislim, ranije sam dosta radio više hip-hop i te matrice i sve to. I radio sam u tom nekom periodu kad sam imao 17 godina, mislim, ja sam najviše... Sad ima 22, da znate. Sad je veliki. Da, mnogo. I najviše sam slušao Edu Majku, to mi je bilo kao od malena, ono, i onda sam imao priliku da radim instrumental za njega, on je snimao sa ovom sarajevskom grupom Helen Nase i tu sam ja to kao producirao i to mi je bilo vrh. I sad iz čitavog tog svijeta, ne znam, Edo Majka, Frankie, Struka, dosta tih nekih repera, što je kao ono za moj čejf, jer to ima meni neku, ono, ličnu, jel se kaže sentimentalnu vrijednost? Da, kaže se sentimentalnu. Sentimentalnu vrijednost. Jer teško je istaći se ovdje generalno na Balkanu? Pa... Stalno usavršavaš svoju muziku jer dosta radiš na sebi. Da, dosta radim na sebi, mislim, isključivo od produkcije do aranžmana, izvođenja, tekstova, pa onda na kraju kao kruna na sve da taj vizuelni identitet i utisak koji ostavljaju ti spotovi, to sve. Inače imam dosta problema, ono, sam ukočen, evo sad isto imam tremu sigurno. Ali je moguće da već imaš tremu. Pa da, mislim... Znaš da u ovom poslu nije dobro da imaš tremu? Pa nije dobro, ali mislim da sve dolazi sa iskustvom, tako da i to će ono da lagano sve se... Radio si sa Andrijom Jol, tako? Da. Kako je bilo to? Kako je bila saradnja sa njim? Baš si za Euroviziju radio? Andrija je super dečko, su Šveđani neki radili muziku i mi smo trebali da ispišemo tekst po tome, moj i menadžer i tekstopisac i brat i sve i kad Andrijano Ajzi, on je pisao tu tekst, ja sam kao malo nešto pomogao, ali on je najzaslužniji za taj projekat i super i vjerojatno ćemo još da radimo s Andrijom, tako da sve najbolje.
Ja sam primetila da ti imaš dve poznate ličnosti na svom Instagramu koji ti konstantno lajkuju sve slike i komentarišu. Olja Bajrami i Veliki pozdrav. Olja Bajrami Sergej Pajić. i Sergej Pajić. Pa pozdrav za njih. Olja je car, njoj smo radili isto neku pjesmu sad. Valjda sad su otvorile granice, sad trebala da dođe. Što sam i njoj rekao, nisam uopće kao kad čuješ Olja Bajrami, ranije ono, brate, šta kao. I onda kad sam je upoznao, to je baš žena koja pjeva i na nekoliko jezika i različite žanrove od R&B. Ja sam mislio, to je sad kafanska ona muzika najcrnja, što nije da ne volim, volim i to najviše. A čekaj, šta slušaš od kafanske muzike? Pa sve, zato što moj tata je harmonikaš i on svira po svadbama, svadbe veselja. Znači s namerom pođuh u veliki grad? Dobro, to je već gospodski, to su već gospodski narodnjaci, ali mislim na ovi krajiški žare i goci, vozi me na pale preko ledina, pozdravljam te kume, ljudski maksimume. Znači u to se baš onako napiješ? Pa nekako imam takvo društvo koji to voli, koji to gotivi i meni je ta muzika mi stvara pozitivnu energiju, čak sam i snimio jednu krajišku pjesmu sa nekom trap gangsta pričom kao. To moram da čujem. To će, kad dođe moment, ugledat svjetlo dana. Reci mi, bi voleo sa nekim estradnjakom da uradiš neki duet? Naravno. Kao na primjer? A šta smatraš pod estradnjakom? Folker. Baš Volker, pa volio bi. Da mi sad na pamet, volio bi se dosta njih da snimam, sigurno. Ono nešto što svi uvijek kažu, jao, kao spojili smo nespojivo, kao mislim ništa nije nespojivo, sve je muzika. Šta klinci generalno kažu mlađi onako, da bi najviše voleli da urade sa Jelenom Karleušom? Pa, nešto se ne vidim tu, to je... Ozbiljno? Pa da, mislim, ne znam, sve poštovanje za nju to, ali ja sam više za neki baš pravi onako kafanski bojem, taj neki tip, tako. Darko Lazić, na primjer. Darko Lazić, Aca Lukas, to su... Ja već vidim da ti s Lukasom hoćeš, spominješ ga u pesmi i vidim da bi volao da sa njim sarađuješ. Naravno, mislim, to su legende, nema tu što da se priča, ono, tako da... Zato si se... Sa Dinom Merlinom, to mi baš onako, to mi je isključivo, to mi je nekako, bi bilo baš posebno i poželjno. Dobro, ko zna, možda ti si želje i ostvare. Pa da. Vidim da si se jako zadao kad je muzika u pitanju, 3 meseca, 3 pesme. Kako stižeš, čoveče? Pa ne, mislim, imaju 60 pjesama, imamo u kompjuteru u zadnjih nepunih godinu dana što smo uradili. Sve su ljubavne. Pa onako, ljubav je najveća inspiracija, generalno. Tebi izgleda najveća. Pa meni da, sigurno. Mislim, ima tu i drugih tih nekih tematika i svega, ono, radimo različite žanrove od trepa, dancehalla, ne znam, pa onda te ambijentalne muzike koje uopće nema ritam ni ništa, nego ja tu dosta volim taj kao akustik. I sad radimo isto ovaj neki UK drill, radimo folk, kažem, radimo krajišku muziku, sve ikad, znači, kako smo u kojem trenutku. Reci mi, da li je korona kojim slučajem uticala na tebe sad ovako? Da, to kad je krenula korona, rekli su mi kao nemoj nigdje da se šetaš, samo idi kući u studiju, a to je nešto što ja inače tako provodim vrijeme, znači tu sam... Tvoj život uopšte nije promenio, što bi se reklo? Da, pa ništa se nije promijenilo. A što se tiče nastupa, kad ćeš krenuti to? Pa kad me pozovu. Pa kontam, pošto je dosta bitan kontinuitet u današnje vrijeme, kad bude izašlo više pjesama, kad budu izašle neki malo jači dueti. Znači imaš ih u planu? Pa da, mogu da najavim me sa Editom. Duet, 2 dueta, ali to ćemo vidjeti. Ne jedan nego 2, odmah, široko. Za početak. I? Imaš još nekog u planu? Pa imam, ali ne bi sad da pričam. Nju sam pitao kada smijem da pričam, ovom rekla je da mogu, tako da eto, to ću da kažem, a za ostalo ćemo ostaviti za neki drugi put. Znači, rešio si definitivno da dominiraš muzičkom scenom? Pa naravno, ako Bog da, što se kaže, samo zdravlje. I to je to. Ništa, meni je bilo drago što sam sa tobom pričala, jedva čekam da izađu ti dueti sa Editom, pa da ponovo se ovako nađemo, da čujemo to nove pesme i da se družimo. Bilo mi je drago, zaista. Takođe, zadovoljstvo je moje. Pozdrav iz Beograda.